jakon agpalpaligaw pay. Kidawak ngailingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsyag ang makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Aday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadi agdanag, taka na yun nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidag day to'y, saan laang apara iti bagik. No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot amaikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di jay, wan. No di mo ka bagilan ti trabaho jay. Agawid ka laangan. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ng pag-awidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutan pa lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, bakit? Ay, sus, mangrugi ka man ako na akong, Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kastang ugalim. Ha? Nay, ayan ti kat mo asawan, bakit? Kasano? Kat kontento kan kadag iti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga uray mabalin tayo kumamot ti umasenso, no talaga nga agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagiti anak ta, Darwin. Dumakdakkel meten ti gastos dito'y balay. Kasta meten ti panagadalda. Iso arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan anak ta. Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Kat no itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan, bakit? Diyak ngamin nang nagtiawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan nagiti tarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo tin nga dagiti tarakan tayo, baboy? Dalakkel dan bakit? Mabalindan na may lang ko. Ay, nasayaat mo't ano kasta. Ang, san mo pa'y nga ilaklako padakkelempay. Iti kasta, dakdakkel tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo titan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing nga kumusta da matan? Awan ti rumbaga pagdanagam katapuada, bakit? At daday tinasaya ta kasasaat. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Ay, wan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasapteng dakto, ijay airport. Ay, katuan bakit? Sabaten da kanto. Unlakay, mangarkilakan to iti van, ta iso ti usarin yo amang sukon kanyak, tanay. Ado, ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wala lang. Imaya, daw may ko ibilin dagiti dingwin me. Nay, anya ti kayat mo asawa, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat na lang. Sukunin mi ni Winnie. Lukas ta, aga-awidan ti asawam, anak kaw. Wala lang. Iso ata kayo pa lang kung ati mapanmangpakan ka dagiti dingwin di balay, ha? Ay, kauwan na. Awan parikot iti dayta, anak kaw. Naimbag man ta agawidan ni Winnie. Wala lang. Imbang nga rota, pinalubusan ka no ti amo ng agbakasyon. Lukas ta, agsublima laang. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sa bulan. Kalpasan na, agsublin tumad laang. Sayang ka no ngamin di trabaho na dyan. Nasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Kansan lang nga dayta. Dakkel da pa yung agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ayak. Kailiw kayo mo't una yun. Kumusta ka ba kayo? Ay na, at dapi mindas ka. Si Mixi ka ba yan? Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagpado ni tinasayaan?
Ni, anya ti madi iti bado ni tatang, ket mayat mo't nanang. Anya mayat? Patlaw mo mula una yun na marigrigat ka iti kasta langam. Anya, Nagpantalon ken nagsapatos ka kumamot sana kasta naka-short pant ken nakachinelas ka laeng. Sana bali napintas mo ti short pant ni tatang nanang. Ken maysa kabarbaro mo ti chinelas na. when nga ron na, nagpintas to ba ito shorts ko bakit? 6 packet ko naman. Nalalala, sumrek kayo ni tilugan. Tamang itik out taklangan iti kanan tayo. Nakababa inti mapan mang restaurant iti kasta langam. Dahito iti pasarabok kada kayo nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo, kan may sa abistida. Ay da, agyaman ako ini balasang kao. Awanan yaman na nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw ay kat ikan kayo latamot at ti pasarabo yaw. Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, ken may sa akalugong. Da kayon ton ati makaammo mang tadkin kwa na. Ay uwain balasang kao. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada Melode, kan Gerald, ta isudan tuti umay mangala kadagiti pasarabok kada kwada. Tadi kat isupay nga awitin nyo. Ay, uwan, balasang kao. Ibagak to kada kwada, inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, naidulin ko na kita bakit? Anya nga idulin na sasawang mo't Darwin? Ha? Ginatang ko da kita tapno sarem, saan kat atapno idulin mo? Pangusarap nga ikat talon, balay lang matayan ko. Ay sarem mapan ka makimisa? Adubay mo tagiti bato kaya parador bakit? Ay na, daanan da gijay lakay. Anya ka mo din? Di mo pa'y amumot yung forma? Kasi kita man tabadong. At dapay pisang na. Kasla punasin. Ngam di mo pa'y laipuleng mo. Sayang mo't abagan. Napintas nga mintitela na iso kay ket ko nga isuot. Ay, apoy Nakabadbaduy ka nga agporma. Kita man. Kasla kalaklakayanan iti daytang itsuram. Ha? Ang mga nuagkuyog ta katibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbaduy ka mo't nga agkaw-kawes. Panglalakay dagiti kawes mo. Idinto ta adumo tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Ambom lakay. Ada nadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo trabakag. Padipod na gabrod. Tagbaliw mo't tanti ugali na. Le, pagkunaam mo. Kasla in mistrikto ken limastok. Ay akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insik. Bakit? Ha? Di mo't iso. Di ka na yung istoryan ti anak ta. Tung kalumay dito balay. Nalabos ka no? Di gina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpaisulakay. Panagriknak ngamin kat limastok at talaga dyan manugang ta. Ay na, pasensyam ka nilang taniwin ni bakit? Okay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga madakas dyan di pa nagsasauna. Hanggang kita nasingput mo di manugang ta. Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Puwing nga ron bakit? Anya nga iti plano. Pampanunutek nga rod no anya ti kasayaatan nga aramidak. Uray mapantayon tulangan mga restaurant na. Ay, sana mabalin Agpasken tayo dito'y balay lakay. Anya, abang magastusan ka bakit? Ay, anya kumangay. Adamat kwartak. Kin may sa, ado mo titarakan tayo ababoy. Manglitsyon tayon to na. Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo.
Mala, mangan kayo laan kakabsat Ado ti makan. Ado ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pa tay may sa litsyon. Tamaraman ang damat. Well, mabit lang. Ala, di kay agbabain kakapsat. Mangan kayo lang amangan. Ado, ti makan ko nakmanan. Dahil mo yung dilitsyon, bakit? Malala, itisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakapsat, mga lalatan ti kayat na mga lawan. Ay, nadarwin. Anya mo tantikas na ngay tsuraam. Ingka mamut at sukat. Apo, manalon ka lang agpaiso. Ha? Talaga ang manalo ng bagay. Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko ang pantalon kang t-shirt mo. Ag sapatos ka matlaangan. Anya, ang bakit? At daak lang mo dito'y balay. Ito nagpulo. Pag sapatosin na kita. Ay, basta. Ingkag sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita ang mantabuog mo. Ay naapo nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay sabali ti payot mo. Agdigos ka mo ta. Unay ka mo ta. Ay, natural ata siya nga rutikok. Bakit? Hey, basta. Ingkag sukatan. Darasam. Mangipapain ka. Kaano nga, hindi pa nagsublim siya, burod ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Wah, medyo nabayag matibakasyon mo Apa gusto mo't laeng, Manong? Naimbag ka pa tagasubli ka man na niya, burod. Ay, yun Manong. Mayat ijay, tadakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Husto ka, Dingo. Nagrigat kag peso ti kwarta dito yan tayo. Planok nga ron ngayon lang ako tilugan ko. Takasapulak ti kwarta. Ay, ne, manumot ngay ko mati pangila ko mitilugan mo, Manong. Nalakalaeng, Winnie. Huwag mo kahit mo agatangan. Ano mas siguro ti urno mo? Ta nabayag ka mo talaga, bro. Ay, kada mo, Manong. Mano aya, ta uray hulugak. Payadam ti kagudwa. Ta uray hulugam ti kagudwa, ading ko. Ay, sige. Mabalin mo at Manong. Kinapudno na, nabayagan na kayat ko ti kumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi at dapapapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kasano? Alam nga rudan ti ko check. Una, Manong June. Nulakit de, ta umanugot ka. Hulugak iti binulan. O di alalkon. Katangan ti ko chida Manong Juni ko nang bakit? Wala kay. Imbaglaang nga usarin nyo, inton agsubli akon iti abroad. Ay na, saan eh? Pangusaran mi nga itilugan, kadyak mo't amutag maneho. O di sursurwam Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da Manong June. Urnong ang kit ti kwartam, tapagadal to dagit anak tabakan. Masukatan to Taag subli ak mo't laang iti abroad. Makaurnong tanto mo laang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tigatangan, nasasayat pa Sumarunon to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Ang jakmat nga ramutag maneho. Di ka maistak lang di talugan, nugatangan. Sayang ba Ne, suruham nga ro ti ag-drive kunak. Agpasuro ka kin ni insan mo arinato. Wenno ken ni pari densyo. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Nga damutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanen. Darwin, ada ibagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkanto man kitaan, Wine. Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta.
Kat no di pala nabayadan tilugan. Itang pangala ka manin iti daga ahulugam. Kin may sa at dapat dagiti appliances ahulhulugan tabakay. Ay na, di ka ka din kumunkontra lakay. Ar-aramidag da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't ko nga men, nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Akabailan tayo ma, iti bumaknang. Ang matanagan bakit? Sa payagin rule ni di kuleyo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta, Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga. Tasayang met no gatangan ti sabali. Ang Winnie. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktubngaran. No anya ti inbagak, isu ti matungpal. Nawatam, Darwin. Pudno ka di timbaga ni Jomar, anak ka. Ganyan anak. Agsardeng da ka nga agadal, taon una inyo pa'y abayadan ti daga aginatang yu ni Carol. Kas nagpaisulti ko na ni Winnie nana. Ang jak ipalubos nga agsardeng agadal lagi anak mi. Anyagay ti aramida manak ko. Umutang ka mat, kasta ka di. At damo dagiti mula ka natin. Ikararag ko, asapay ko matamat tiyampa mo tinangin na presyo. Iti kasta, at da ilakok. Kat at da pag-enroll da Jomar ken Jillian nana. No apay mat ngamen, nga ununaan ti asawam dagiti sanikwayo. Imbis ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak manamo kinuwi ni nana. Di mat agpaaba. Nonya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anyamot din ti kastoy. Nagsasarunumot lakit din ti panakaabak ko. Ay, apo, kasano nga tala ito yan. Sapay na utang kong ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayahan. Awagak ti may sagayong ko. Umutang akpay laang iti kwarta na. Parang makasubputak. Nas ka na mabawik tinaabak kanya. Sa anak apong manaw dito aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak. Awan, apay, narigat ka ding awatan dayta, Darwin. Kat kasano nga ruten ngay bakit? Subyenda ka nun nagita appliances no di kagbayad itabulan. Ay, bayam, taipadas ko nga idiskitanan. Makisarita ka, tamang tedapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Jakmut namnamaan ang maabakak iti kasino. Dahil ti bagbaki di balaang keng kabakit. Anya nga ita, impasubo na kan ti panagsugsukal mo. Ay, di nagsirmunan, takwartak mo't dayjay. Wine, Ila ko mong tilugan, iso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang baset, tapno at damot ganan siyam nga uray pasitlaan. Pakawanan naklakay. Di ka kami niti sugali di abroad. Pinagawit dagdagiti amo. Gaputa pinagkaykay saan dagdagiti nakautang akichay. dahil di ka na kung nga ipagailigin ka. Pakawanan nagkumalagay. Inunon nagbibisyo kan pa nagpalangguad ko. Ngam ti masagbayan dagiti andak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ustunan bakit? Nyarot kita daditan. Nalpasin. Napasama ka. Naglakam gamot siguro. Kapag kita ita napasama ka. Anong san tayo manan? Di mangrugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbaglahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawa. Pagbababawi ako na dagiti bindot na naramit ko lakay. Kidawak nga lingad na kumalatan itinagan a Maylin.
Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko ajak to pulos malipatan. Naunday met a panawon ti panaguray mi nga agasawa sakbay ang naadaan kami iti anak. Isu nga idi nagsikugak talaga ang nagananad ken inay aywanak daytoy agingga ang nagpasngayak. Rugyak man ti agsalaysay idi agtawenen iti maysa ti inauna nga anak mi. Kastoy man dagiti pasama. Aldaw, yung nakailad ka pa ilang di tabakay. Apay, agan anong ka? Apay, adarikrik na. Jak man amula kay. Agsasadutak nga ron. Kasla nagdagsan ti bagi kajak mauawatan. Ken kasla takayat ko akanan. Ngamjak mat amunan niya. Ay sus, amangan mo't nawaginaw ka manan bakit? Anya? Tinasayat, agrupot ka takuyugin ka mapanagpa-check up. Iti kasta, maamuan ta, nupudno ti atap ko. Masikugak nga taayang agpaiso. Anya damo ta nga ibakit. Iso nga ron ako na kumapantag pa-check up. Iti kasta, maamuan ta no anya day ta amarikrik na. Makatawin lang ti inauna nga anak ta. Ang masikugak manen. Di mo ka di kayat ngagbalinan ato ati anak ta. Winang, ay nagsasarunod amat launay lakay. Sapay nagrigat ti agaw awirmat. Di mo ka di pagpagatikas ta bakit. Inton kon kumuratin inawam. Anya? Nabayang inururay ta matantay ta. Isorumbang na lang nga pagyamaran ta. Nupudno nga aginaw ka manay. Ay, apula kay. Agreeing ka man na. Uy, Roger. Napay ka diya. Ingka man pa yalaan ni baby ti krib na. Tapag gatasat. Ang mga lumabisin ni sungagsang sangit. Ay, tura sa na yan ba? Alas 4 na iti parbangon. Parbangon gaya man. Wah, nalaing kaalanan ni baby. Kaasi mo tasangit ti jay. Kapit lang nga ron. Napay balong. Mabising ka ka din. Umay ka nga ron. Tagatos ka pa, ba? Ha? Bakit? Apa yan lakay? Nagpara si anak ta. Anya? Abday, bakit? Dapat ako. Reklaim. Kastaw niya bara na ako. Alala! Diyos ko! Nagbarang agpaiso ti anak talakay! Pabitlag. Na mga laki di pang labarta. Nasaysaya at samot na itaray talangan ni Diya hospital ti anak talakay! Unay mo't lakit din nagasgasot ti anak talakay. Unay mo't lakit din. Nagsakit, Roger. Kasladyak maaklon ti kastoy na pasama kiti anak ta. Di ko naglatingin. Ang mga nanya pwede mo pasamahin ka. Laglagi pong maginaw ka. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Clarence. Apay nga isupay ti nakapasamakan ti kastoy. Apay! Nalabit nga ta napinpinto sa plano ti Diyos para itilak pa pa. Mala, gusto na. Agkalma ka kumala. Pangasin. Ay na, lalaki man nagtimbas kayo mo bakit? Wen nga rod lakay. Kat, anya nga iti panagan taken ko na. Panagalan tayo ti Joshua. Napintas sakit di nga agpaiso ti Joshua. Awan ba kayo?
Talaga na pintas tinagan at Joshua. Kami, nagtao di ti Biblia na itanagan. O sige lakay. Joshua lang nga roden ti ipanagan ta iti maikadwa nga anak ta. Kung bakit, napudaw kinalok magdanak ta. Iso bagay na launay tinagan at Joshua. Wala ang titawan ni Joshua nga masikog ka manen anak kaw. Ay, hawan nga rodanang. Gusto matkit di Tapno mamaminsan ti panagaw awiriyo anak kaw. Wan matkit di ananang. Napayag mata panawon nga inururay yaw amadaan kayo iti anak. Ita, nagsasarun humala nga raod. Wan nga rodanang. Sayang lang. Tanasapa mo't asinubli ti Diyos, ti biyag ti inauna nga anak mi. Talaga akas na ti biyag, anak ko. Nalabit nga aging galaang mo't ijay ti biyag, day di Clarence nga anak yaw. Adaman na pukaw yaw, at ano may taparabor tinaawat yaw. Wen nanang, nasakit man, ngam naskan nga aklonikon, ti maipapan iti day di Clarence. Ay rumbang nalaang anak ko. Ngamen, si kamot laang ti marigatan, no isupay laang ti pampanunutan. Ay na, rabiin lakay, ang maging gaita. Awan pa'y lahang jay anak ta. Ay, katawagan mo na ba kay? Di namot nga rin sungsungbatan ti awak ko. Orayam labi ito. Ang mga nupahawi dun na dyan. Ay na, matandanaga na katalakin lakay. Amang ano, anya man ti mapasamat kan kuha na. Sabi nakaparpartak ngagpataray iti motor. Pagkalmahang kadilaan, tinanong bakit? Awan da ka sa mapasama kini Joshua. Ay na, saan nga agkalma ti riknak? Aging gaatsak makita ti anak ta, Roger. Mabit lang, pasyak ti mga awagin ko na. Sige man garod lakay. Baring sungbatan na ti awag mo. Ay na! Dahito yan ti kanayon nga ibagakin ka anak ko. No di kan tumat nga minagananad. Anya nga ita na disgrasya ka lang arod anak ko. Unay kayo laki tinay, mami. Atayot bagis. Di kay ka di matanagan. Kas lang na tinalatan ko. Ay! Di mo man yaling-aling tinapasamak kan ka, Joshua. Manipot ita, di kan palubusan nga motor. Anya, ang mami. Basta, di mo usaran day jay ang motor. Ay, sa mabaling, mami. Masapol ko day siya motor. Sa nabaling tagal anada kon. Ikari, saan doon na maulit ti pa nakadisgrasya? Nuko nakasaan ang mabalinsaan. Pangaasim, tasaan kumaanatang kanti ulom, Joshua. Para matlaan kan ka dayto nga aramede. Apekas na tilangan bakit? Agan ano ka? Nasakit tinakam ko lakay. Nasakit tinakam mo ko na. When? Tapay mo. Asino yan ti ko na mabagsakitan tinakam mo? Jay anak ta, ah. Ni Joshua ka di tidakda ka matang. Sino pa'y kumangay? Aguray ka man. Aguray ka. Saan ka mawatan? Ilaw-lawag mo man Kasano? Katibagbaga nakit din nga OA up ka no. Anya? Kasta timbaga ti anak mo. Bunla kay. Madanagan naklaang mo't ken kwa na. Ang kastakit din timbaga na. Nasair mo tirik na ka. Iso na sakit tinakam ko. Oo, naikalaki din ay bakay. Bayam kadilat pangabilin dyan anak ta. Anya bayam? Kita man tinapasama ken kwa na. No apay mo't ngamin ngayon katangang pay lang iti motor na. Anya ngay ita. Na disgrasya lang arod. Isumit nga rin ti dinawat na regalo di kasangay na. Bayam, napalagi paktuman ni Joshua. May papaniti panagmaneho na.
Nicole! Apay ka di, Mami. Inkayabanan ni Manong mo, tamangan tayon. Awan ni Manong Joshua, Mami. Anya? Sa dino tinapanan na? Kat Sabado mo tita. Diyak mo, Basta nakitak matarimwar itay. Ay, naglukon tayo dyan at tao. Di pa'y nagpakpakada mo. Gumurgura ngamin kada kayo, Mami. Anya? Abay ka no? Taindulin yung mat ngamin titulbag ti motor na. Iso adi na mausar. Kasano? Kasero mo't ngamin dyan kapsat mo. Idandanag ko lang mat, maulit man ng tipan nakadisgrasya na. Iso ngayon tulin ko mat, titulbag ti motor na. Saan mat siguro itata na padasan ng tinadisgrasya, Mami? Basta ka na yun tulatan na palagipan ni Manong Joshua. Roger! Abay man ay bakit? Makapagigtot ka lang. Hinaram ka di titulbag ti motor, jay siletta. Saan man? Awan tinalala. Yakto kaya mo no sa dinutin ng idolina may titay tatulbag. Ay na, talaga natagkan ti ulo jay anak mo, Roger. Iso nalakit di tinangalay ti tulbag. Pahimat nga min ang inlamang mo. Kanya nga ita, inlibas na lagi nga ti motor. Diyak lang, ba't kaya ta maulit tinapasamag kan kuha na lakay? Saan man nga min atay ta ti pampanunutan? Iwaksim ka di ti panunut mo ti kasta. Awan dakar sa mapasamak ida anak ta. Joshua, anak ko! Joshua! Nuko nagtumot nga minken ka, di ka nagmot-motor. Nga natangkan tumat ti ulong. Anya nga ita? Dahito yun di pagdandanagag. Dahito yun, Joshua, anak ko! Joshua! Joshua! Roger, di anak ta. Sabi na tayo ni Joshua. Ay na, atay ti silid na, nakaturugan. Abaya. Takas ti tagtagainap ko lakay. Kanya man ang tinaytagtagainap mo. Dara-dara kang pa'y ti anak ta. Nadigos ka no, iti bukod na, dara. Kapo iti pa nakadisgrasya na. Tagtagainap mo lang day tabangan. Lipata mo, pati ka tisupa, amang purpuribor man iti panunot mo. Lakay, sigun iti day di tatang. Ada ka no pa kainaigan dagiti tagtagainap iti putput no abiyaka. Day tagat numamati ka. Ha? No para kanya, awan ti kay papanan ti tagtagainap. Nalaptapan mo lang day tay tinagmali matrabaho. Iswang kasta. Nalalala. Ituloy takit hindi maturog. Bakit? Good morning, Mami. Good morning to iho. Mala, agtugaw ka ditan, taigawan ka iti kanam. Takay tagtugaw. Pasyak taggaw iti kanin nyo, Mami. Anya? Sika talaga. Dinak man rabakin na kasta tamangan dumamati akin ka anak ko. Mamati kayo ngamin, Iti kasta, may salagan kayo. Ha? Joke. Alala, agtugaw kayo. Pasyak ti manggaw iti luto yung apagan mo saran tayo. Ay, sige man laangan. Nicole! Apay ka di, Manong. Agawam dita. Tagigitan tayo na mangan. Manong. Aya pa mo ni daddy miti silid mi, ha? Mami. Opa, Maps. Naiimas ti pamigatan tayo ta. Mami. Siyempre, amok nga min paboritong ti prito abangos. Iso nga iso tinlutok. Ninayunak mo tan itinateng. Sigurado. Adumanin ti makan ko no astoy lang, Mami. Maylin, bakit? Maylin! Abay ka tilakay. Agawam ta grupat. Mapantay sa ospital. Ha? Abay? Anya ti aramidon tayo sa ospital? Intaray ta kano ni Joshua Ijay. Anya? Abay? Anya ti
napasama kiti anak talakay. Takano napasama ka karambulay, Jaylee. Kat nairaman di anak tang. Anya? Saan? Saan napunno na ito'y? Saan, Roger? Manong Joshua! Manong po! Joshua, anak ko! Joshua! Bumangon ka dita, Joshua! Bumangon ka, anak ko! Bumangon ka! Ba't ni Manong Joshua, Mami? Tikul, anak ko, ayan. Bakit? Agtugaw ka. Matumbang ka nito. Hindi ko na. Alalayam ni Mami mga agtugaw. Basol mo na ito, Roger! Basol mo! Kasano ko Mami apasol ko may bakit? Hindi mo ko maingat-gatangan iti motor. Saan kumamot na pa sa magtikastoy-kan ko, anak? Patay ka pa rin ako ng bakit. Pagrikiyaran ta ka di maninday tabanang. Wala atay sa matipod, no? Natay ti anak taga po iti na ita motor. Bakit? Awan daging basol iti dayay. Na disgrasya tinapasamak. Awanan ti anak na Roger. Awanan. Masakit man. Kamaskan nga aklunan tayong tinapasamak kini Joshua. Bakit? Ijak maklong ti kastoya nagtungpalan ti anak na. Saan? Gusto tayo na panagsang-sangit mo bakit? Oh my God, tagawit tan. Malamay. Nagsakit, Roger. Nagsakit. Maylin. Abay, asika. Kasla nalakalaan nga inaklon mo ti amin. Dito ta siya. Kasla siya kung kaya ti agbyag. Gapo iti kastiya na pasamag iti anak ta. Mawatak tirig ng bakit? Kas may sangama. No salimad kanya, tinapasama kita nakta. Gamnas kangagbali na kanipipkar para katangayok kani Nicole. Tanog pa iluyos tatuhan tinatingit ang marikrik nata. Diyak lamon, kanya ti makasama. Laglagi pa. Ngatapay nakta. At ni Nicole, iso pang kasing kumabakit. Gusto na ito panagsansanin mo. Magawid tayo. At itakit maabutan iti tuto diti Campo Santo. Sapay, nalulam ti panawan. Kasi lagtuto iti nagpiksa. Awanan ti anak ta, Roger. Awanan ni Joshua. Masakit ka narigatan. Nasken nga ikarigatan tayo ng aklunan ti amin. Kaputay subit nga rod ti rumbang. Mamata. Ganda na pimpinta sa plano ti Diyos. Para talaga ti anak ta. So sinubrila ti biyak ta. Talaga siguro, naging kalangan ni Jai ti biyak ta. Pagyamanan tayo kit di ti Diyos. Kapag tayo papulod na ba'y kanata. Na Clarence kan Joshua. Malala. Umay kang tagawitan. Siguradong ururahin na tan ni Nicole ni Balay. Bakit?
Marivik ti si bubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan na kumalatan iti Mavik. Dayta ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamammo kanyak. Naawisak med a nagsurat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko amadama amapaspasamak. Iti agdama ket adanobyok, iso ni James. Sakbay a nagayan ayat kami, inaklon na nga adda anak na iti kinabaruna. Banag a naawatak met. Dagiti dadakkel ni James tinagbalin a katulungan na amang padakkel ken ni CJ. Iso na laeng tano kasano ti kinasingpet ken kinaresponsable ni James, isumet ti kinaduldog ti anak na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, agmay-may sa kamat, James. Kunak man no yung tugot mo ni CJ nga umay dito'y balay. Itugot ko kuma. Hanggang dyan ka mo ay nawagan gamitan niya. No kasta, nagkita da kinitan niya? Juan. Diyak matgad nga ipaitam kinitan niya anak mi. Eso pinalubusak lata ni CJ. Gusto matkit di iti kasta, makapagbanding damat nga agina. Juan tangay awan mo't ni CJ kadwata. Anyang tano, rumor talaga. Sa dino nga iti papananta? Mapantapat agdita. Ay na, aggastos ka pailaeng. Dito'y talatan balay. Taagluto ak iti pangaldawan ta. Di mo ka din panunutan ti magastos. Di kagdanag, pasyak ti makamo. Rumarta, takayat kung ti agaliwaksay, Mavik. Okay, sika nga ron ti makaam mo, James. Sa dino ti papa na Mavik iha. Nakapulas ka mat. Sumuro takman ka ni James, mama. Sa dino iha. Ada ka no family reunion da. Kaya't nakanumat nga iyam-am mo kadagiti kakabagyan na. Ay kat nasaya at madano kasta. Iti kasta, maam-am mo man ngagpaiso, dagiti daduma pa'y akakabagyan ni James. When mama, ay wan kaya miha. Kumusta mo di panakilangin ti anak nakin ka, okay kayo ka din. kas iti sigud mama, adayo pa'y lang tirik na na kanyak. Ipadlaw na launay adinak kayat para iti amana. Mano ka di itayan titawan di CJ? 16 nan, mama. Nataangan mo't gaya man. Imposible mo tadi na pailaang maawatan dagiti mapaspasama. Ay, wan nga rod, mama. No kasjay ko maatawanan kat makaawatan. Ang saan mo takas laigang kagaran at kasjay nga ugali na. Ay kadanusan pailaang aiha. Patsyak, dumteng tumadlaang ti aldaw ang maawatan na ti amin. Sapay ko mga rod, takas ta, mama. Hello, mami! Kumusta? Daytoy, napintas lang ta. Sana all bats. Jack ninamnama nga agkita ta dito'y Mary Jane. Ay, wan nga rod Imbaglaangan, ta simurot ka ka ni James. Tano saan? Saan tapay kumamot amaamuan nga ag-ihipagtagayam si ka? Wan nga rod Ala, ni CJ ka din data? Wan batch. Ala, barugaya man. Hello, CJ. Oh, CJ. Hello ka no. Sumungbat ka mat Hello. Ay, sus. Hello, auntie. Kunam Anyamot din. Ay, napasensya ka na. Nakakonsentrate man ngaminan iti cellphone na. Madama man ang TML na. Ay, grabe dagiti teenager itan niya. Ay, apo, nakatutok dalatan iti cellphone da. Naku namon, batch. Di da pa'y kit di may baunan Gapo iti kasi cellphone da. Bagpay ni CJ Dua ti mami na. Mami kaya dito. Saan? Nilaang tanya ti mamik. Ala? Agraraman mo't anak-nak. Idi agaramit mo't iti anak na no kayat na ti anak. CJ. Ay, susikat!
Talaga si Jay. Di mo amo, di maangaw. Tsukulaan mo da Jay. Ay, unay kalakit din nga ubing aya. Hello, James. Hello, Mavik. Anya oras ka ma-dismiss iti trabaho? Jak may baga no anyan to nga oras. Ado nga minti sambot mi a report para inton bigat. Awagan kan tulaangan, inton dandani akon rumwar. Sige nga ron. Tamabanak man pa yung eskwelahan na CJ. Papayaban na kanu nga minti school principal. Anya? Ne, apay ka no? Diyan ka man mo. Impanda kanu nga miniti guidance office ni CJ. Isawa-sawa lang mapanak iti eskwelahan itamat lang. O sige, sumurot ak kumaangam, adupay mat nga minti aramidag a report. Okay lang. Siyaklatan ti mapan. Awagan nakto intun dandanikan madismiss. Iti kasta. Matyan sa ti oras apa ng sukon kukin ka. O sige, agan anat ka iti panagmanehom. O, mangan kan CJ. Day tamot la cellphone mo ti dumdumugam. Jacket, timangan. Anya, katno ko namat nga ilutuan ka iti si daam tamabisin ka. Ita, ibaga mali ka mangan. Luto lang ni mami katanya tiket ko. San kat aluto ti kabit ni dadik. CJ, Jacket, tilutom. Nawagam. okay. No di mo kayat tilutok. Kayat mo nga ron, tayabak ni mamim. Taiso ti umay mangiluto iti kanam. Wen, O sige, day bagak day ta ni dadim. apay no pumanaw kalangan. Iti kasta, agawid mo ni mamit dito balay may. Anya? San kamot siguro tulang? Tapno ulitak man ang tinbagak. CJ, No di ka pumanaw, sakti pumanaw. anya? Kita ka manlangan. CJ! Agsubli ka dito eh! CJ! Nay. Mavik, balasan ka. Nakayumat gayam, tatang. Pasensya ka na kuman kini CJ, Wang. Ha? Nanggag ko, di pa nagsarita yung itay. Nanggag ko biglaang, di pa nang sungsumbat naging ka. Awan kanyak day jay, tatang. Maawatak mat ni CJ. Kan may sa ubing pay ngamin. Nalabit adi na pa'y maawatan dagiti mapaspasamak. Saan ang hobing ni CJ balasan ko? Lakayan ititawan na 16. Bariton diya po. Ang diya kamuma. No apay kasya uping agpampanunok. Tatang. Oray no kasta. Itawag. Asapay ko ba? Tadi ka maupay ka nagiti imbagbaga naking ka. Wan, tatang. Di kay madanagan ta maawatak mat ni CJ. Agyaman akbalasan ko. Bayak, takasaritak tumarin ni Sida. Ipakaawat ko kinkwa na ti maipapan ka na iti tatakgal na. Kastamad na ti maipapan ka na kayo kini James. Bayan yu pa'y laang, tatang. Ang mga nukarkaro ang maguluan laang ti panunot na. Patsik ang maawatan ng tumat laang. Inton bumarbarito pa'y. Ambang balasan ko. Nayuman ko man di may papankinisige ti may sagayim ka. Kit kunana, anasay saya at no ipantayo ni CJ iti may nga espesyalista. Ha? Espesyalista ko na yu, tatang? Why? Amangan ka no nga may no adari kriknaan ni CJ aditay mo. No, amangan no adamang burburibur iti panurot na. Behavioral therapy kunanan sa itayang. Ne, mayat sakit ding agpaiso day ta, tatang. Wain balasan ko. Planok garog nga ibaga kumakin ni James di may papan iti daytong. Wan, tatang. Kasarita yun to ni James. Apaman na sumangpet. Hoy, James. Nagkunagan ka nga ipan mo iti psychiatrist ti anak ta? Ha? Saan nga agpagtit ni CJ? Tapno ipan yukit din iti psychiatrist. Tanya, agkalma ka kumalang. Pangasim. Awanan ka iti bain. Siguro, sinugsugan na ka man ng ti babae man niya. Iso apas pasurot kamat kinkwanan. Uston,
Awan ammo ni Mavic may papaniti da ito abanag. Idea ni tatang da ito eh. Kan maysa, saan ko babae ni Mavic? Sika tinakilalaki iti addan asawa. Iso asika nga ruti makuna akabit. Nya? Saan ta nagkalaysa? Iso nga awan nga rut karbangam amang ipaka-akabit ko ni Mavic. Ha! Oray anya pa iti bagbagam, James. Daytan tinaimula iti panunot ti anak mo. Kabit mo ni Mavic. Kabit mo! Kabit mo! Naawatan! Wen tayo sumot ngamin di bagbagam genkwana. Iso ti mulam iti panunot na. Nga oras saan mo tapod no? Impakitak iti psychiatrist ni CJ. Tapno maipaayan iti umno at treatment. Parang agpaliw ti kasya yung ugali na. Saan nabagtit ni CJ kunak manen? Ha! Alaag ni CJ iti puder ko. Yawid kon iti balay. Tapagbalinin niyo mo't apagtit iti puderyo? Sana mo ba eh? Dito lang balay ang ni CJ. Ha! No di mo kayat nga itid kanyak ti anak ta. Agkuluak ditoy. Nalawag mo't siguro tinangag mo, James. Sa anak amang rabrabak. No kunak nga agkuluak aramida. Ay, kaasimat dyan anak talakay. Ay, wen nga rod bakit? San laang adya anak ta? No di kit karama ng di apo ko ta. Ay, jay to mo tatandya. Isaw ta kim baso lamin ka na kita mapaspasamak ita. Ay, naku nabod lakay. Gatil to may taklasin ti babae. Di naman lapulos inikan man iti patag ti anak ta. Awan kit di babain na ah. Iso pa ya. Iti trabaw, nakilalaki, itaddan asawa na. Iti kwan, nagpakpakasing agsuble. Isa pinakawan ti anak ta. Ang inuli naman eh. Kat tidakas na, nagpasikugbay ko na maalakay. Ay, wan nga ro. Ita, iso pa tinatang sita mangibaga, animavik ti kabit. Wan nga rod ah, awan manaknakam na. Isupay ti addaganas na akon di ungad, ngam di na mga rod may suraw iti nasaya at ti anak na. Naku namon, bakit? Imbes asumay saya atin ti ugali, gan kasasad ni CJ, gapuy ti panagpatirafe na. Awanan na. Sigurado ako markaro man ang ti kinaturdog na ita. Taanda iti puder, tinalaing nga inana. Anya, isublimot lang ni CJ ganyak ko na. Uy na. Kurang mo't ngamin ang tititid mo nga allowance na. Iso nga, isublikon kan ka. Ken maysa, jak mo't laangan ka bailan nga si Kaswen. Nay, dakal mo ni CJ. Sana nakaslaubing nga sa sikaswan. Pudno, dakilan. Awan mo't amo na trabaho. Siyak ti aglaba iti bado na. Siyak ti aglinis iti silid na. Siyak ti agluto iti kanan na. Siya kamin. Ay, mabanugak mo't James. Kasano, kat inispoil mo mat ngamin. Saan mo takas to ni CJ? Norda dito balay? Ay, basta. Sikan ti makaamukan kwa na. Ado ti rumba nga aramidag. Asaan kat aday ta mga asikasukan kwa na. Amumot nga da trabaho. O di, ipaasikasom kan di mapik. Anya, Angam ne, ibagam tadi na saksaktan ti anak ko. Ha, maamuak laang asaktan, wendo kabilan na. Ay, dakas kayo kanya. Oh, apay akas na tilangam, James. ay, kwa, Mavi. Asino nga min ayat ti kinasarita mi ti cellphone mo. Apay akas laburido ka matan. Ibagam, no anya dayta. Amang ano, damay tulong ko. Ni manin CJ. Oh, apay ni CJ. Saan ka numanin ang nagahawi di terabidya balay? Ay, una yan. Sinublian naman nga rudan ati kasta nga aramid na. Titangkas na. At da ka nun natakawan nga istolya palengke terabi. Kat atapan ni nanang nga isutang agbabarkata tinagtakaw. Anya, ni, apay nga imat nga iso ti atapan ni nanang mo no bilang. Ado ka nung amin ti kwarta na itinagawit. Kan adda ka nung barbaro a pantalon ken sapatos na. Tinamag ka nun ni nanang no sa dinot tinangala na itinggatang na. Kat kunana ka no, asyak tinangtad. Kat awan mo tinindad ko. Diyak nga rudan unay ik-ikan itidak kinagatan. Tamok may bulakbul na lang. Hangam. Ay, sa bali mo tinasumok na.
Anya kay ti planom ita, James. Diyan ka bumabik. Kasaritak tumanan ni CJ. Ang pama na makaawit aki dyan balay. Awan ka di ti klase mita, CJ. Awan, Kaya't mo ti sumurot kanyak. Mapantay jay mall. Ag shopping ta. masaduta. Ingka ka tag sukatan, tag kuyog ta. Tapno makainan hamot dagiti matam iti kasi cellphone mo. Masadutak nga ro. Nagdagulit ka matan. Ha? Mapan ka siksika. Di nakdisturbo yung tamadama tayo ayam ko. No kayat mo, di ni dati, titiks mo, tayo so timang kadwakin ka. Sika nga ti kayat ko akadwa. Iso nga ingka ag sukatan, taurayan ka. Jak nga ro kayat. No kunak ajak kayat, jak kayat. Nawataw! Ay da, agyaman akmadan kada kayo. Nang runa kada kayo kan ni Mabik, James anak ko. Agyaman ak iti panangisagana yu kada gito'y amakmakan para ita akasangay ko. Awan na nyaman na lang. Wen nanang, awan anyaman na. Kasangay yu ita, iso nga enjoyin yu nga rot ti aldaw apan nakaipas ngayo. Ay kat, anya pa'y laeng nga iti kukwen yaw. Magantayo na. Mabit lang. Group picture kayo pa'y. Iti kasta, damat remembrance yu iti may ka-60 a birthday yu. Ayaw na niya. At sige, mangaron, balasang kaw. Hala, umay kayaw, taagpipicture tayaw. O, tatang, may nayon kayo matan Uwan balasang ko. Mabit lang. Tata, maya mo lang ka diti rupa dita kamera. Wen tatang, mayat. Okay. 1, 2, 3. Smile. Oops. May sapay. 1, 2, 3. Smile. Okay. James, ayabam ni CJ kanitan niya. Tag-picture kayo mat kadananang. Ay, huwag ngagpaysaw anak kaw. Ay kwa, saan? Datay latan ka ta CJ. Ayabam ka din ni Tanya. Iti kasta damat remembrance yo. Alan, ayabam idan, James. Saan nga rudan? Talo tayo latan. CJ, okay ka. Tag-picture tayo at talo ka daan tim amabi. Pati gayam kabit, makipicture. CJ. CJ, di matimbagak. Di mo ulitin ti kasta pa nagsungsung par mo. Kaya't mo ka di malanti maungtan, ha? Bayamon, James. Ala, da kayo latan tag-picture. Di mo umtan ti anak mo. Pito taon tagaya man nga gahin ayat mabi. Wen nga rod, nagbiti panawanan niya. Wan nga roda. Kaslakaang lang iti agar ara magpaigan ka. Ang amita, pito atawan tagaya man. Anya nga tano, agkalay sa tamot din. Iti kasta, mabindisyonan mo din ti panagdinata. Agpaiso, James. Wen, agkalay satan. Iti kasta, makabukal tamot din iti pamilya. Agyaman ak, James. Kung naklakit din wawan plano mo na mangikasar kanyak. Ay na, saan mo na mabalin na? Nasaysayat mo't lang nagkasarta. Iti kasta, makuna alegal ti panagasawa ta. Saan lang iti papel, nudigat iti matang ti Diyos. Ay na, di mo lang ang amo. No kasano a pinaragsak nakgapo iti dayta nga imbagam, James. Kahit, kasano, dumanon kami nga roda na. Hindi kasta, mapagsasarita daw ti petsa ti kasarta. Katuan na ha, ibagak to kada mamakin papa. Idi kasta, makasagana damat. Saan ko mamatakas dyan ti panagsasaom ka ni Auntie Mamabe, kwan? Saan anasaya at tikas dyan nga ibagbagam kan kwana? Joke ko lang mo tayo dyan, wala. Saan anasaya at adyok tikas dyan apong? Masaktan laang matirik na ni Auntie Mamabe ka? Di mon ulitin tikas dyan, wan? Wan, lula. Nasingpet ni Auntie Mamabe. Iswa di mon ulitin nga ibagbaga tikas dyan kan kwana. Kan maysa. Adan sa bali nga asawa ni Mame matanya. Isu adimon ibagbaga ti kabit. Ta saan akabit ni Antim Amabek?
Ngamen, isunan ti asawa ni daday. Kasano ko mga agasawa dalula? Kat saan da pa'y anak kasar? Agkasardan iti mabiit apok. Isong agsingsingpet kanwan. Iti kasta, di nakaungungtan ni daday. Bad di kasjay nga ibagbagam apok. Anya nga iti reaksyon ni Side. Hindi imbagam na itagin ko na pa kay. Awam malakay. Di maagtagtagari. Jak amo ano naawatan na dagiti imbagak. Ay, madanda na aganak. Iti anya lakay. Lusan pa'y lang agbalo di apo ko ta. Ang mga noy jay itong pagbaludan ti bagsak na. Wen nga rod Banag asaan ko maamapasamak lakay. Kinapudno na bakit? Mamumak pa'y lamang pagmagakin ni Side. Lalabasan ti kinatangkan ti ulo na. Ay, wen nga rod Kasanwa di ka mauma, kawang madengdenggen na. Uray ng sapay nga dadag sa mapasamak sa tuagnakam. Nasaysayat sa mga agpaiso, lumay subling ag therapy. Una ako mabakag payam. Nakasalitak tumaran ni James may papanitiday tabanak. Barang kayatin na nga isubli ni si JT espesyalista. No ni James, panagkunak awan ti parikot gen kuana. Sigurado nga umanugot day jay. Dilaeng parikot ket ni CJ. Amangan ludinan kayat. Kaya't naman siguro bakit? Ilawlawag tayo kinkwana. Itikasta, maawatan na. Para mutlaeng kinkwana day jay. Awan mo't sa bali apang panunutan tayo. No saan at ipagsayaatan na bakit? Miss F, kasladjakon kabailan nga anusan ti kasjay nga ugali ti anak ni James. Kayat ko ti agpakainakin kwa na, ngem di nakmet kayat nga akseptaren kas may kadwa nga inana. Jakon ammo no anya ti aramidag. Ti kayat ko kumakat agsubli daytoy iti panagterapi na, iti kasta ket pumipya ti kinaduldog na. Iso na laeng takasla di na metten pulos denggen ti amana. Kanayon ang marabian nga agawid. No daduma saan pa yan nga agaw-awid tamat maturog kano iti balay dagiti babarkada na. No maminsan matiltiliwak pay nga agululbod, ngem jaklatan agtagtagari taamangan no karkaro nga umadayo tirik na kanyak. Anya nga tatirumbeng nga aramidak, sapay kumata maiwanwanak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Marivic. Ken kapagayam Marivic. Ano sam pailaeng ay aywan ni CJ. Ano sam akasarsarita. Awatem ti agdama akasasaad na. Nang runa ti sitwasyon na. Panagkuna kat agberbirok laang dayta iti ayat, pamatag kan atensyon manipod iti maysa a pamilya. Ket sapay kuma, tadiyo ipaidam dayta kenkwana. Nalabit adi nakabailan a kontrolon ti unget ken sakit tinakam na iso nga agrebrebelde. Amangan met no adda dagiti banag amang gulgulo wenno mangborboribor iti panunot na. Agsarita kayo kani James ket agpatulong kayo kadagiti masaknan. No di na kayat ti agpa-therapy, mabalin nyo met nga iyasideg iti spiritual counseling. Di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Patsyak adom teng tumatlaang ti panawen a maawatan na ti sitwasyon ti pamilya na. Ket babaan matlaang dayta iti tulong yo kani James. Alakastan pagayam Marivic. Ket pagyamanak unay ti inkapanagsurat dito'y programa tayo, alagip ti napalabas.